Bengisacela insizwa ikhane kancane sibone induna ngoba bafowethu phakathi kwenu kunabantu abathunyelwe ukuthi bazosibona ngizana so masithi manini lalelani nina ngoba kunabantu abathunyelwe ukuthi bezobona la manje awukwazi ukuthi uwoniswa induna uphusha induna sacela insizwa kayihlele kwenonke asifazane kebemeceleni silungise le nto ngoba thina sizalimala induna zonke yiyo lena lenza libe yonke le nto nje yokubanga amandla ufuna ukuthi wena uvele wenze yona lento eyenza abantu bebe ngoba yinto igama elikhulu kokubantu ukuthi kufanele ayiphathe kanjani namhlanje sizobe sisudala abantu kodwa nabo abantu bayalezikole abenduku ayiphunywa kanje induku amashoda ey'thize induku ayiphunywa kanje akaniyeke imikozi yepolitiki leza nezinto zokunsizwa introduction iphatha kanje ngoba njalo umuntu wena uzothatha lesisindo leso ayiphunywe induku iphatha kanje
the media. I want to lay out and the media and lay and lay. Pela sessão por interesse. Ele vai por interesse as coisas. Mama, você vai ver. Você vai ver o vídeo. Olha o boneco que é a Come on. Ai, siyabuza. Niba Emkundo phakashongo njalo Emkundo phakashongo njalo Yenthatheni imikhonto
Teni mikhonto nibambe sele phezulu uyevumela wathinta induna udakwa yini wathinta induna udakwa yini wathinta induna udakwa yini ebayehlale phansi bamumthetho sefika indaba njani Sanibonani. Njani? Siyaphila. Ngiyacela ukwedlulisa okukhulu ukuthokoza kwami kusisi uZandile okuyena owumhleli wale march ngiphinde futhi ngidlulisa okukhulu ukuthokoza kwami ezinduneni eziyingcenye nazo futhi yokuhlelwa kwale march bese ngibonga kuzo zonke izinduna eziphumelelile zabakhona ngibonga insizweni hey wemadoda siyabonga wemadoda nezwa yini Weinsizwa liyolunga ngani lelizwe ongafuni ukuze uzozayigeqa indlebe uzozwa siyabonga kakhulu kumphathi station noma ngikosami ngcine ngambonanga abaphathi bamaphoyisa bonke sibonile khona neJMPD la nisibonge nakomama sibonge kodadewethu izingane zethu na wonke umuntu weingane zakwethu la mangokwezibalo zethu sicabanga ukuthi abantu baphakathi ka8000 no 10000 abantu aba-attendele march sifuna ukuqhubeka sikhombise kanje ukuthi ayikho inkinga abantu base South Africa bathi nje kuphela abantu bokufika kabahambe ayikho inkinga bakithi akuliwa namuntu nakho nje khona manje nihambe yonke indawo lena nadlule izitolo nadlule emzini yabantu nadlule abantu bemile benisupporta benijabulela la anikaze nishaye umuntu angithi amaphoyisa bekhona abonile uma kukhulunywa ngento peaceful kukhulunywa ngento enje bonke labo mbalula abakhuluma emalokhuza koma TV lapha ngeke beze bebahola abantu abangaka angeke kwazi ukucontain abantu abaningi kanje uyabona thina ngeke siatheke iANC makubheda umuntu uma kubheda umuntu sodila nomuntu awukwazi ukuthi uhlala lapha uhlala ugcoba uvaseline emlonyeni uhleli lapha koSantini bese uzokhuluma ngebutho ibutho akuyona indlwabo awukwazi ukuthi ungazilutho wabaleka umncane ngakini wayohlala lapha uhlala asazi lapho uvaseline ababeke lapha ukuthi babenzani asikwazi ke thina ukuzokhulunywa ukuthi kukhulunywe ngathi mawukhuluma ngebutho ukhuluma ngathi ngenhlanhla ke enkulu thina kasisilona ibutho njoba sila singama South Africans sizinsizwa thina ngoba sila ibutho libizwa inkosi kuphela alibizwa omunye umuntu so njoba sihlanganisile singamadoda emizi sineyinkinga izingane zethu zidla ama drugs abantu bedayisela izingane izinto engalungile yingakho ke sihlanganisile sizinsizwa akuze ukuphawula umbalula wani yena loyo umuntu onobudlelwane nabantu bokufika abangekho emthethweni umuntu onobudlelwane nabantu bokufika abangekho emthethweni la eSouth Africa akahambe nabo sidlulisa okukhulu ukubonga abafowethu masikhuluma ngento peaceful sikhuluma ngento enje siyanibonga ingane zakithi sifuna uhulumeni abone ukuthi anisangane emakhanda ngeke kuphuma abantu abangaka bezothi akuhamba abantu bokufika bese kusukuma nje udodo wodwa uthi leyo nto ayingenzeki kuzokwenzeka ke eSouth Africa kuzokwenzeka ngaphandle kwabo futhi umuntu ophikisana nani ningamvoteli umuntu ophikisana nani nje ningamvoteli anikwazi wensizwa anikwazi ukungibeka ngibe umdidiyeli bese ngihlulwa ukulalela nina
ngingumdidiyeli mina yonke le ndlela bengihambe ngilalela nina ngimkhuze ngibuye nginilalele ngimkhuze ngibuye nginilalele ama politicians awayeka ukucabanga ukuthi angu Superman siphelile isikhathi manje sicela ama politicians anonembeza sicela abantu abazosikhombisa ukuthi njengoba ngifuna ukuba umayor endaweni ethile mina ngeke ngenze u1 no2 no3 ungasitshela ukuthi athi sihleli nawe la usuzokwenza imlingo kusasa uqamba manga so ke bafowethu sicela kuqhubeke kube nomoya omuhle kanje isifiso sami insizweni ngoba nina insizwa niphethwe ngomthetho benginesifiso ukuthi makukhona insizwa zakithi lapha enamandla ake singifakele nje lezi insizwa amabhasi na u10 zowalethe KZN lapha engizobe ngikhona khona uma kukhona nje insizwa zakithi ezinamandla la bengingacela ukuthi masisuka la manje sikhulume nezinduna manje ukuthi lezi insizwa kusasa siyayicela lezi engasebenzi ayifakwe amabhasini sambe selapha eThekwini lapha siyohlangana khona sesimemezele ukuthi sohlangana lapha ngase pavilion eSpaghetti Junction bese sisuka ngeenyawo sibheke edolobheni sifuna ukuqinisekisa uhulumeni ukuthi thina singamadoda siyalalela thina singabantu besifazana base South Africa siyalalela ngeke size siyenze into wrong sifuna ukuhamba the longest distance siya ePoint kungalimali lutho kungaphazamiseki umuntu ovala isitolo sakhe siye kwesimtshela time mfowethu vula isitolo sakho ngeke kwenzeke lutho sifuna ukukhombisa uhulumeni siyaphila la emakhanda ama politicians ebefundisa abantu ukuthi abashisa izikole ama politicians ebefundisa abantu ukuthi abambe imigwaqo ama politicians ebefundisa abantu ukuthi abashisa ama clinic ngeke kusenzeka lokho sesizokwenza izinto ngendlela yethu ongafuni ukusilalela siyohlangana eboxini lokuvota ayibona uzoba ubani ayizonke into abayibambe ikhona sebona Viva mphakathi viva no asibonge babundabandaba awuyeke nje i-discrimination kubantu bomama ngicela nje ukubabonge nje uthi nje bomama kudala nihamba le ndlela abobaba basahleli phansi namhlanje siyabonga abobaba basukumile abomama ngicela nishayeleni izandla imbokodo zishayeleni izandla hey siqalile lempi sayihamba kodwa siyabonga today ukuthi there's so much support siyabonga kakhulu naseyinduneni zethu ngicela sibuyelene ekhaya guys siyolungiselela ikusasa abangakwazi ukuya KZN kuthiwa abaseSoweto nizohlangana la leadership bathi nizohlangana eThokoza Park ngo9 angazi ke ukuthi niwenzani kodwa nanamhlanje mawubuyele ekhaya hamba kokotela next door neighbor yakho next door neighbor yakho mangabe icashisela ama foreigner awuqale ngayo asiyekeleni ukusuka siyeni kude sishiye imesse la next door yethu asiyixoxeni sama communities ngiphandla abantu bamasiphaza shop babulala abantwana bethu nabantu maningi nazi nesipho uyabona ukufika eSoweto uthola ama gift babundabandaba siyabonga phakathi thank you Sanibonani ngibilise induna ngibulise obaba bonke abasiphethe okhuluma uHlengiwe Dladla from eBergville ngokuhlala ngihlala eYCT ngi-community member yakhona ngicela ukufunda leli khadi ngifundele ubaba uNdabandaba eliphuma ey'nduneni zaseSoweto ama-leader okuyiwona aphethe baba wesizwe baba womhlaba wonke wena ophakela isizwe ukuthula uthando inhlonipho impatho nokwakha isizwe sonke uhlanganisa zonke inhlanga konke okuhle nomusa makukulandele wena kukhanye impilo yakho yonke unwele olude baba khula lwande phakela ngesihle njalo imini emnandi kuwe halala babundabandaba ngibingelela
nomphakathi sibonge kakhulu kubahleli abenza ukuthi imashi beyimpumelelo. Sibonge kubaba uKhuba ongekho la ubaba uMhlongose. Sibonge induna zonke zaseSoweto nomphakathi waseSoweto olokhu bamsene ngosuku lokuqala saqala ukukhuluma nondabandaba. Sithi bafowethu izwe lethu lelizwe leli liya phambili kokubambisana kwethu. Siyabonga abantu base-South Africa. Ngicela ukwedlulisa okukhulu ukubonga ey'nduneni. Ubaba uMpungose uyena induna engixhumana naye kakhulu. Ubaba wase Deep Kloof semsebenzini. Ngiyabonga wengane zakwethu lena weyinsizwa. So imbatha sonke weyinsizwa kusasa le. Siyabonga bafowethu, siyabonga. Ngiyabonga induna zenkosi. Ngiyabonga induna zamakhosi. Ngiyabonga kakhulu.